Pasian na tapa Yesu Kristo happy na le khasyang lo Pasian Pawlpi na in no te tom khom ta hen china Kalay Diocese Zumpi panina kong mo hi tunina hi Covid-19 to mi tampi ling long na le tung pa law na haksana om ciangina e Kawlgam sungjanga ki buayina Kalay Diocese min to na sepna te tom khat hong pulak ding yung ama sa penina Kawlgam buba Siadawte ngina tatana min to bang chibangina na sem ding chikikumina mach kha som le gukni ina thuki kupna ne ya diocese kimina hi mi cimawh te hu theina ding ina vai hom na khat ne kul hi china khen san nang ne hi to panina Kalay Diocese song ukong ke ma hi Bishop Felix yang gong panina som le sagi ni hong tungina korpiong tun ciangin to ni tang maina hi Kalay Diocese sunga oma hi siawan siama te zong-in siampi te nungak siang tho te le thu zui te sung panina por khat meeting hong samina hi Siadaw wanga thuki kumna kineya to sunga CBCM panina khen sat thu te hong pula kin zui ding ina kumpi lam panina Ministry of Health and Sports Myanmar china to te I thukun teng to zui ding ina hom khiat ding ina hong tang ko masahi to kit chana mas kha som ni le gyat ni ina diocese bup sunga hi Diocesan Response Committee for Covid-19 china bang chi sep ding china kipawlna huhna piak thei na di na kipawlna khat hong phwa ni na tua kipawlna sunga makaihna darta ding na ya Reverend Father Stephen mangdian tuang para tuang pi kitel hi temnin tua sunga thuken sanna to ki zui-in sep ding boarding vai puak ciatah amaina zat sanna ding hi Sanadagyan ni Maska ni meeting to kisay ni bangina may po na to kisay hiyahi. Rita tanang cimawh Bishop Felix na terapi munlain. Kay Health Commissioner rita tuang pina adoption rita muna pan ongla lahing. Tuan ay sakyan na kembu te kay mesaki kayo na te insepiding Tuan muna Father Andrew o nangina taong lahi. Tuan Secretary Noaya tatanasong Commission Tom tiyahi River Test Asia Father Zong Youth Commission Father Joseph Kham Bridge Congregation Father Henry Salation Archpriest ng Campbell Health Commission taong kan lahi makaihna sika daw kan daw ta kuy kanwa te bangin akisana muna to na dingin na kisahi kasama kisahi na sepna ding te ben awun to zui-in kisana mun panina kisana te to kitwa kina khalakhat commission khalakhat sepna dingin chena tukimna ta ken hi to chacha sepna khem bu te ben kyuna pan sepna man na kyun ta taw kan pata ndo ko nang ina ge na dingin to ko nang azatan ato samni Covid-19 natna igama ungtun tak jana kiling long ma mana kida ma mahi tua bana tedim za to panina positive Covid-19 positive khat ungki muna tua ungki muna kwa kapter kwa ungki lockdown hi tua bangina ungki lockdown tak jana KMSS Pawlpi thei na kilung himo ma mana ai thei za ding na pan pi ding na ki vai hom hi to ki vai hom na to ki sai na mat kha som ni le sagi ni na thu zui te mun tuam tuama om thu zui te e adiak dia kina diocese sunga om thu zui te I ze tan hun sunga piak khiat tu sumle pai te ki ze kina antang ip zale som nga kapter kwa ding na ki puaki to khitak chena April kha nilin ina antang kapter kwa ding ina antang ipsathum besan ipsale som gyal ni anek thau toy zaguk le toy som li le toy kwa ki puaki to khitak chengina tulai takina KMSS kali le
Diocese Response Committee for COVID-19 ni asep khiat lai ding le asep khiat sa te them khat kum kulak nuam hi tai ne si yung te le quarantine center te piakin tuam te a khut silna kuang te ki bol sak ding hi tua khut silna kuang te na agomina tu lai tak Diocese Response Committee for COVID-19 in abol ring ina zani le som sagi le kwa ha hi tua te amun tuam te bol na dinga tai ne si yung te tua khit tak jana quarantine center te biakin tuam te hi ding hi amun miu ne in chileng kali tamu te dim ton jang miu ne te ding hi tua khit tak jana hand sanitizer china khut sil na sat piang tuite pen lita tur khat mithila panina kiwai kha gina tuina KMSS kali zuma om ta hi tua khit tak jana let kan sa song china hi COVID-19 thu to kisai thei ding thu tuam te let kan sa song ki bol te dim pawina ki bolina tur giat hom khiat ding na ki pai hom hi tua khit tak jana hi let kan sa song kol pawina tur thum pen tu na ki bol kini tua kungen teng pen tua lolo se Diocese Response Committee for COVID-19 i sep khiat le sep lai ding te khem pe hi ina eite na COVID-19 response to kisai na eite na mapan tampi om lai na sep ding tampi om lai hi chi hi teng pana ung sa saping tuina hi Diocese Minto Radio Veritas Asia Trim Chin Service panin zong ahun to ki zui-in hi mas kha som le khan ni panina thei ding akil lom thu te ikidop zia ikidal zia thing te e zolai trim lai to ong ki hom khia ina Dr. William Palam Khwalin zong mas kha som thum ni na hi zopau trim pau mai na ong gen khia hi toy mani na ate i zui ding thu te zong tampi tak hi Radio Veritas panina ong ki hom ding hi to bana thunget na hi bangina haksana ciangina ilung kham ding inon lo hi lamet na ibe lo ding ki sam hi pumpi tak salam panin zong porpi na huhna piak ding ina hong hanciam mai na khanun tang na ding in zong misa biak piang na online paninang ki bolina nowana bol na te zong hong kine zel hi wa won sungna nowana khat be ki bolin to bana sharopa makaihna to singlam telam zui na ai zongin lasang na ai zongin kine na misa biak piang na zong kine hi tuina zong nowana akibol la takina thu zui ta di na kha khan lo na ding in zong tampi hi Radio Veritas Asia Trim Chin Service panina zong ong ki hom kheding hi to panin diocese ina zong hi nat na pen anga te na adam meng na di na thunget sak na le aman lang ina leitung paninang be meng nang in zong nak pi takina to pa te khat kim charin hanciamin thunget na te kine hi to bana seble boarding aki sambang bang porpi min to minam ai zongin porpi ai zongin kwama deida na ne lo na hu ding ki hanciamina quarantine aki sable zong dasi sunga aum i in ne te chini mainwaya ai zongin hi merilena ai zongin maina sang te zong tua te pangina zong Siadaw pan zong mi pi te aring phat tom na ding ina sep khiat ding na zong khen sat na Siadaw pa tung ton le i committee te i bai hom na to kin hi temni na tu ma in zong tu la ta kin zong hi khang no hi volunteer china COVID-19 to kisai na quarantine aki koi te an puak ding ina khang no hi apolam pana na sen te zong agya na ding ina zong diocese ina inlet lo te zong vai hom sa hi chi zong ong thei sang do ming to mini e te na ibang ina ilung khamun ida hun ciangina e te to ada khom ding akap khom ding le ong e nem ding to pa isu om hi chi phokina i porpi panin zong khanun tang na ding ai tale pumpi nun thang na ding tale aki sambang bangin hanciam takin mi khem pe wa ding ina u nang pe kheding hi chi zong ong phok sang no ming toy mani na hi bangina hu na ape khenwam te khem pe na hi diocese sunga Diocese Response
Committee for COVID-19 china tua sunga huhna ki petheya hi Reverend Father Stephen tuang pi I phung toi zongin Father Andrew go nang toi zongin Diocese sunga sum kem a hi Reverend Father Raphael khupi ai zongina Diocese akong hi kem SS te beng akong chita zong hong ki pok te hi to te pen hi RV atrim chin service panina hong ki tang ko ke hi toy manin ei achi thei zero te in zong cimawh hi sangam ulanaw te tunga huhna piak ding zong hi Diocese Response Committee for COVID-19 te thung tonina KMSSE sep khiat na kipawlna itena cimawh huhna ine zo sem nangin zong hanciam ni chin zong hi Kalay Diocese Zumpi panina kongzon hi na pitak lungdam hi Biak Topa Pasianin no te khatcha tunga ki sam thuwa nam kim teng te kha he na pitak lungdam hi